Kuri iki gihe birashoboka ko uzi umubare w'abaperezida bayoboye u Rwanda ndetse n'amazina yabo, uko wabyize ukaba uzi n'uburyo bakurikirana umwe ku wundi uko bagiye basimburana. Ariko kuba wavuga urutonde rw'abami batwaye igihugu cy'u Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma bishobora kuba ingorabahizi. Uyu munsi hano kuri Dego Media twakuzaniye urutonde rw'abami batwaye igihugu cy'u Rwanda guhera ku mwami wa mbere kugeza ku mwami wa nyuma, uko ari abami 28 ndetse n'abagabekazi babo n'abamikazi babo. Ndagushimiye wowe watwiyunze ugakora subscribe, nawe utarayikora urasabwa kuyikora kugira ngo tugendane neza. Iyi ni Dego Media, jye wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni iryanjye. Nkuko tubizi mu Rwanda rwa kera, umuntu wabaga ufite ububasha buhambaye kurenza ubundi bw'abantu bose bari mu icyo gihugu yabaga ari umwami, akaba yarimitswe n'abiru. Abiru nabo tuzabagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha kuko ni abantu bagiraga uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'ubwami bwa kera. Umwami wimikwaga rero yagombaga kuba afite umugabekazi ari we bita mama w'umwami. Byabaga ari ihame ko umwami agira umugabekazi umwitirirwa akamufasha kuyobora ubwami, kubera yuko n'uwo bajyaga kwimika adafite nyina umubyara bamuhaga nyina w'umwitirirano kugira ngo amubere umugabekazi. Ahangaha rero tugiye kuba urutonde rw'abami bose bayoboye u Rwanda ndetse n'abagabekazi babo. Umugabo wa mbere washinze ubwami bw'u Rwanda akaba ari nawe wa mbere wabaye umwami wabwo yitwa Gihanga-Ngoma Ijana. Ni mwene kazi ka Kizira ndetse na Nyirarukangaga rwa Nyamigezi. Kuko tubikesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu wanditse igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro. Bivugwa ko umugabekazi wimanye ingoma na Gihanga-Ngoma Ijana ari Nyiragihanga Nyirarukangaga, akaba ari we mugabekazi wa mbere w'u Rwanda. Gihanga-Ngoma Ijana kandi yatwaye u Rwanda kuva mu 1091 kugeza mu 1126, bigaragaza ko yatwaye u Rwanda imyaka igera muri 30 yose. Umwanya wa kabiri mu bami bayoboye u Rwanda turahasanga Kanyarwanda Gahima, akaba ari mwene Gihanga-Ngoma Ijana na Nyirakanyarwanda Nyamususa. Uyu Nyirakanyarwanda Nyamususa akaba ari nawe mugabekazi wa kabiri w'u Rwanda. Bimanye u Rwanda kuva mu 1126 kugeza mu 1157. Ku mwanya wa gatatu mu bami batwaye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Yuhi wa mbere Musindi, akaba ari mwene Kanyarwanda. Yayoboye kuva mu mwaka w'1157 kugeza mu 1180, ayoborana na Nyirayuhi Nyamata, akaba ari nawe mugabekazi wa gatatu w'u Rwanda. Ku mwanya wa kane mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Ndahiro wa mbere Ruyange. Ni mwene Yuhi wa mbere Musindi, akaba yarimanye ingoma na Nyirandahiro Kizigira, akaba ari nawe mugabekazi wa kane w'u Rwanda. Batwaye ingoma kuva mu mwaka w'1180 kugeza mu mwaka w'1213. Ku mwanya wa gatanu mu bami batwaye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Ndoba, akaba mwene Ndahiro wa mbere Ruyange, akaba yarimanye ingoma n'umugabekazi wa gatanu w'u Rwanda witwa Nyirandoba Monde. Batwaranye u Rwanda kuva mu 1213 kugeza mu 1246. Ku mwanya wa gatandatu kandi ku rutonde rw'abami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Samembe. Ni mwene Ndoba, akaba yarimanye ingoma na Nyirasamembe Magondo, umugabekazi wa gatandatu w'u Rwanda. Batwaranye ingoma kuva mu 1246 kugeza mu 1279. Ku mwanya wa karindwi mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Nsoro wa mbere Samukondo, akaba mwene Samembe. Yimanye ingoma n'umugabekazi wa karindwi w'u Rwanda ari we Nyiransoro Nyakanga. Bategetse u Rwanda kuva mu 1279 kugeza mu 1312. Ku mwanya wa munani mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga umwami Ruganzu wa mbere Bwimba. Ni mwene Soro wa mbere Samukondo, akaba yarimanye ingoma na Nyiraruganzu Nyakanga, umugabekazi wa munani w'u Rwanda. Bategetse ubwami bw'u Rwanda kuva mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345. Ku mwanya wa 9 mu bami batwaye igihugu cy'u Rwanda turahasanga umwami Cyilima wa mbere Rugwe. Ni mwene Ruganzu wa mbere Bwimba, akaba yarimanye ingoma n'umugabekazi wa 9 w'u Rwanda ari we Nyiracyilima Nyakiyaga.
bategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 345 kugeza mu mwaka w'igihumbi 378. Ku mwanya wa 10 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turasanga Kigeli wa mbere Mukobanya, umwami wa 10 w'u Rwanda, akaba ari mwene Kirima wa mbere Rugwe, akaba yari imanye ingoma na Nyirakigeli Nyanguge ari we mugabekazi wa 10 w'u Rwanda. Batwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1378 kugeza mu mwaka w'igihumbi 411. Ku mwanya wa 11 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turasanga Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi, akaba mwene Kigeli wa mbere Mukobanya na Nyiramibambwe Nyabadaha, akaba ari nawe mugabekazi wa 11 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 411 kugeza mu mwaka w'igihumbi 444. Umwami wa 12 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda ni Yuhi wa kabiri Gahima. Mibambwe wa mbere Sekarongoro akaba yari imanye ingoma na Nyirayuhi Matama, umugabekazi wa 12 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu gihumbi 1444 kugeza mu gihumbi 1477. Umwanya wa 13 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ni mwene Yuhi wa kabiri Gahima, akaba yari imanye ingoma n'umugabekazi wa 13 w'u Rwanda Nyirandahiro Nyirangabo. Bategekanye kuva mu gihumbi 1477 kugeza mu gihumbi 1510. Umwami wa 14 w'u Rwanda ni Ruganzu wa kabiri Ndori, akaba umuhungu wa Ndahiro Cyamatare. Yimanye ingoma na Nyiraruganzu Nyirarumaga, umugabekazi wa 14 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu gihumbi 1510 kugeza mu gihumbi 1543. Umwami wa 15 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda ni Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi, mwene Ruganzu Ndori, akaba yari imanye ingoma na Nyiramavugo Nyirakabogo, umugabekazi wa 15 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1543 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1576. Ku mwanya wa 16 mu bami bayoboye igihugu cy'u Rwanda turahasanga umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, akaba umuhungu wa Semugeshi, akaba yari imanye ingoma na Nyirakigeli Nshenderi, umugabekazi wa 16 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu gihumbi 1576 kugeza mu gihumbi 1609. Umwami wa 17 w'u Rwanda ni Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura. Uyu ni mwene Nyamuheshera, akaba yari imanye ingoma na Mibambwe Nyirabuhoro, akaba umugabekazi wa 17 w'u Rwanda. Bayoboye u Rwanda kuva mu gihumbi 1609 kugeza mu gihumbi 1642. Ku mwanya wa 18 turahasanga umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Uyu ni mwene Gisanura, akaba yari imanye ingoma na Nyirayuhi Nyamarembo, akaba yari umugabekazi wa 18 w'u Rwanda. Batwaranye u Rwanda kuva mu gihumbi 1642 kugeza mu gihumbi 1675. Ku mwanya wa 19 turahasanga umwami Kirima Rujugira, ni mwene Yuhi Mazimaka, akaba yari imanye ingoma n'umugabekazi wa 19 w'u Rwanda Nyirakirima Kirongoro. Batwaye u Rwanda kuva mu gihumbi 1675 kugeza mu gihumbi 1708. Ku mwanya wa 20 mu bami bayoboye ubwami bw'u Rwanda turahasanga Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Uyu ni umuhungu wa Kirima Rujugira, akaba yari imanye ingoma na Nyirakigeli Rwesero, umugabekazi wa 20 w'u Rwanda. Batwaranye ingoma kuva mu gihumbi 1708 kugeza mu gihumbi 1741. Umwami wa 21 mu bami bayoboye ubwami bw'u Rwanda ni Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo. Uyu ni mwene Kigeli wa gatatu Ndabarasa, akaba yari imanye ingoma na Nyiramibambwe Nyiratamba, umugabekazi wa 21 w'u Rwanda. Batwaye u Rwanda kuva mu gihumbi 1741 kugeza mu gihumbi 1746. Umwami wa 22 mu bami batwaye u Rwanda ni Yuhi wa kane Gahindiro. Uyu nawe ni mwene Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, akaba yari imanye ingoma na Nyirayuhi Nyiratunga, umugabekazi wa 22 w'u Rwanda. Bakaba baratwaranye ingoma kuva mu gihumbi 1746 kugeza mu gihumbi 1802. Umwami wa 23 mu bami b'u Rwanda ni Mutara wa kabiri Rwogera, akaba umuhungu wa Yuhi Gahindiro. Yimanye ingoma na Nyiramavugo Nyiramongi, umugabekazi wa 23 w'u Rwanda. Batwaranye ingoma kuva mu gihumbi 1802 kugeza mu gihumbi 1853. Ku mwanya wa 24 mu bami b'u Rwanda turahasanga Kigeli wa kane Rwabugiri, akaba umuhungu wa Mutara wa kabiri Rwogera.
uyu nguyu yimanye ingoma na Nyirakigeli Murorunkwere, akaba umugabekazi wa 26 w'u Rwanda. Yimanye ingoma kuva mu 1853 kugeza ku ya 15 Nzeri 1895. Ku mwanya wa 25 mu bami batwaye u Rwanda hari Mibambwe wa kane Rutarindwa, uyu akaba umuhungu wa Rwabugiri. Yimanye ingoma na Mukase Nyiramibambwe Kanjogera, umugabekazi wa 25 w'u Rwanda. Ntiyatinze ku ngoma kuko yahise agambanirwa na Mukase kugira ngo bashyireho umuhungu we Musinga. Rutarindwa yamaze umwaka umwe ku ngoma gusa, yaguye mu ntambara yabereye ahitwa ku Rucunshu. Icyo gihe abataravugaga rumwe nawe barangajwe imbere na Mukase Kanjogera ndetse na nyirarume wa Musinga bashakaga kwimika Musinga, ariko nk'uko bisanzwe bamanje kwica Rutarindwa nk'umwami wari uriho. Rutarindwa yabonye intambara ikaze kandi atari buyirokoke, birangira yitwikiye mu nzu we n'umuryango we n'abana. Umwami wa 26 w'u Rwanda ni Yuhi wa kane Musinga, wari murumuna wa Rutarindwa bahuje se Rwabugiri. Nyina umubyara akaba ari nawe wamubereye umugabekazi ni Nyirayuhi Kanjogera. Uyu ni nawe wari wasizwe nk'umugabekazi wa Rutarindwa, ariko birangira amugambaniye aramwivugana kugira ngo hajyeho uyu muhungu we Musinga. Bimye ingoma mu Kuboza 1896 kugeza ku ya 12 Gushyingo 1931. Umwami wa 27 w'u Rwanda ni Mutara wa gatatu Rudahigwa, akaba yarabatijwe muri Kiliziya Gatolika, akabatizwa izina Charles Léon Pierre. Yimanye ingoma na Nyiramavugo Kankazi Ladegonde, umugabekazi wa 26 w'u Rwanda. Twaye ingoma kuva ku ya 26 Gushyingo 1931 kugeza ku ya 25 Nyakanga 1959. Umwami wa 28 akaba ari nawe mwami wa nyuma u Rwanda rwagize ni Kigeli gatanu Ndahindurwa wabatijwe Jean Baptiste. Yimanye ingoma na Nyirakigeli Mukashema, umugabekazi wa 27 w'u Rwanda. Batwaye ingoma kuva ku ya 28 Nyakanga 1959 kugeza ku ya 28 Mutarama 1961, ubwo habagaho icyiswe revolution, bagakuraho ingoma ya cyami bagashyiraho repubulika ya rubanda nyamwinshi. Urwo ni rwo rutonde rw'abami bayoboye u Rwanda uko bagiye bakurikirana. Ndagushimiye wowe wadukurikiye kugeza iki kiganiro kirangiye. Tuzahura ubutaha mu kindi kiganiro. Jye wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirimakana ryo ni iryanjye.